Ubushize twabagejejeho ukuntu inzego z'ubutasi n'umutekano z'u Rwanda zabashije gutekera umutwe Rusesabagina wari umuterankunga ukomeye w'inyeshyamba za FLN zikamuvana muri Amerika. Mu gice cya mbere cy'ikiganiro tukaba twaragarukiye ku rugendo rwe rwerekeza i Kigali. Mu gice cya kabiri cy'uyu munsi tugiye kubagezaho uko yaje kwisanga i Kigali n'ingaruka byamugezeho mu migambi ye ya politike. Rusesabagina ubwo yisangaga i Kigali, ubufindo bwarangiye ubwo amapine y'indege yakandagiraga ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali Kanombe. Ubwo indege yamanukaga igana ku kibuga, Rusesabagina yarebye mu madirishya yiteze kubona umujyi ushashe wa Bujumbura na komite yaje kumwakira, ahubwo abona ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali i Kanombe. Urugi rw'indege rwarafunguwe maze umuyaga wo mu Rwanda winjiramo. N'abantu bo kumwakira yari yiteze yabonye, ahubwo yakiriwe n'abakozi urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB bari bamutegerereje ku kibuga cy'indege i Kanombe. Nta kimenyetso cy'icyaha cyari cyakozwe cyari gihari, kuko yari yinjiye mu ndege iri private ku bushake bwe maze amanuka ku ngazi yerekeza ku butaka bw'u Rwanda. Abamwunganira bari bambuye burundu ububasha bwose bwo kugira icyo bashingiraho bemeza ko ari ubushimusi mpuzamahanga. Abakozi b'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutasi mu Rwanda NISS bagaragaje ubuhanga budasanzwe mu gisa nk'umukino wateguwe igihe kirekire. Ubwo itangazamakuru ryo mu burengerazuba ryatangiraga kwibasira u Rwanda, Washington igasaba ko arekurwa byihuse, Kigali ntiyigeze ihungabana na gato. Yashyizwe mu rubanza rwaciye ku mugaragaro rugaragara kandi rwatangajwe cyane mu itangazamakuru, rugaragaza ihererekanya ry'amafaranga ryakozwe kuri Western Union n'ibikorwa bya gisirikare bya FLN. Ubwo igihano cy'imyaka 25 nyuma yo kumuhamya ibyaha by'iterabwoba cyatangazwaga binyuze mu rubanza rwanyuze kuri televiziyo imbonankubone kandi rusemurwa no mu Cyongereza, u Rwanda rwahinduyemo imfungwa yarwo mu rwego rwo hejuru, umutungo w'agaciro kanini muri diplomasi. Birumvikana Rusesabagina byamugizeho ingaruka mu bya politike. Mu biganiro bya nyuma na White House na leta ya Qatar bivuga ko Kigali yagurishije uwo mutungo ku kiguzi gifatwa nk'intsinzi ikomeye. Icyambere, kwamburwa intwaro burundu mu mategeko. Rusesabagina yahatiwe gusinya ibaruwa yandikishije intoki yandikiye Perezida Paul Kagame yemera kumugaragariza ko afitanye isano n'uyu mutwe w'inyeshyamba kandi asaba imbabazi, bisenya burundu inkuru ye y'ubugiraneza. Icya kabiri, kutagira abogamira muri politike. Irekurwa rye ryagizwemo uruhare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryamutegetse gusezera burundu muri politike, bituma acibwa intege mu migambi ya politike yari afite. Icya gatatu, inzego za diplomasi zatumye bishoboka ko amafaranga menshi atangwa ku bagizweho ingaruka n'ibitero by'iterabwoba mu gihugu, aho nk'uko amakuru ahari abivuga umubare wabo urenze kure umubare wemewe mu rukiko, aho ubu buryo bwahaye agaciro inzego z'ubutabera zo mu Rwanda ndetse bunatanga indishyi Rusesabagina atashoboraga kwishyura kandi u Rwanda rutari gushobora gushyira mu bikorwa bitewe n'uko nta mitungo ihagije yari afite mu gihugu cy'u Rwanda. Kuva umuntu wafatwaga nk'uw'agaciro gakomeye imbere mu gihugu cy'igihangaje ku isi atavumbuwe na gato n'imiyoborere y'ubutasi y'uburengerazuba, u Rwanda rwagaragaje ubugenge bwo ku rwego rwo hejuru mu bijyanye n'ubutasi ndetse n'ibya gisirikare. Ntabwo bakoze gusa kuyobya umuntu mu buryo budafite icyaha na kimwe, ahubwo babikoze mu byiciro bitatu inzego z'ubutasi z'ibihugu bitandukanye zitajya zibasha gukora neza: gukoresha mu mucyo ku butabera kugira ngo byemezwe ubushake bwa leta, gukoresha mu mucyo ku butabera kugira ngo byemezwe ubushake bwa leta mu kurwanya iterabwoba ku rwego mpuzamahanga, na diplomasi ya politiki ya nyayo yo gufata umuntu agasenya bidasubirwaho ijambo yari afite. Nibuye rimwe gusa Kigali yeretse uburengerazuba bw'isi ubushishozi mu by'imitekerereze n'umutekano mu mikorere biruta cyane imiyoborere ya satellite ifite agaciro ka za miliyoni z'amadolari.
Muri iki gihe ubu buryo ni ingenzi cyane mu ntambara zo kurwanya abarwanya ubutegetsi. Benshi mu bagize inzego z'ubutasi zikomeye ku isi, kuva i Langley ku cyicaro cya CIA kugeza i Tel Aviv ku cyicaro cya Mossad, babona ko ikiswe Kigali Flight Rusi atari intsinzi gusa, ahubwo bigifata kimwe muri operasiyo zikomeye kandi zikoranye ubuhanga budasanzwe zo muri ibi bihe bya vuba, ndetse ubu ikaba ari n'imfashanyigisho ubu itangiye gukoreshwa mu bice bitandukanye byo mu mashuri makuru akomeye y'intambara, nk'uburyo bwerekana ukuntu igihugu gito gishobora kwerekana imbaraga zidasanzwe mu migabane itandukanye. Yego ushobora kuba utabyumvishe neza, ariko iri ni isomo rikomeye cyane ku butasi bw'inzego zikomeye ku isi. Benshi bakomeje kwiga uko uyu mugabo yafashwe Paul Rusesabagina, kuba rimwe mu masomo ibihugu bitandukanye ku isi bikwiye gufata nk'igihugu cy'u Rwanda kiri gito kandi gikomeye mu gihugu cya Afurika mu kugira inzego z'ubutasi zikomeye. Yego ndizera wasobanukiwe. Urumva ko u Rwanda mu bijyanye n'ubutasi ndetse n'ibya gisirikare ni namakemwa ku rwego rw'isi. Ndizera neza ko wasobanukiwe iby'izi operasiyo, ndetse nizere ko wanaryohewe n'iki kiganiro twaguteguriye. Uramutse ushatse ko hari ubucukumbuzi twagukorera ku kintu runaka cyangwa se ku mateka runaka, ese hari icyamare uzi bimwe mu byakozwe ku isi ushobora kuba utarabonera igisubizo? Ese hari ibigucanga ku butasi cyangwa se ku ngabo z'u Rwanda? Ni byinshi biri kuvugwa hirya no hino. Wowe icyo usabwa ni ukuduha igitekerezo cyawe muri comment, ukatwandikira ukatubwira ibyinshi ushaka kumenya, byinshi ushaka gusobanukirwa, ubundi natwe tukabikuzanira 5 kuri 5. Kandi uramutse ushaka kwamaza mu makuru yacu, duhamagare kuri 079 47 19 39 ubundi yewe sinakubwira ibikorwa byawe tubigeze kuri bose. Yego ibikorwa byawe suko atari byiza, ahubwo ntago bigera kuri bose. Twandikire kuri iyo nimero cyangwa se uduhamagare, byose birakunda, ubundi tukwamamarize ibikorwa byawe. Naho nge mwabanye muri kino kiganiro ku buryo burambuye. My name is Muburyo, ndabashimiye, mugire ibihe byiza.